Holy Nation Choir, ishyanga ryera mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turi abatambyi b'ubwami ab'Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo witangaza. Iyi ni korali yavuye muri École de Dimanche. Nibyo, wumvise neza. Twavuye mu ishuri ryo ku Cyumweru, aho twarepeteraga ku ngoma y'uruhu, dutonze umurongo munsi y'igiti cy'avoka cyari iruhande rw'urusengero. Nitwe babandi batari bafite ubuzima, ntitwatekerezaga ko izuba rizaturasira, dore ko twiswe bakuru b'abana, ingimbi, tukitwa urubyiruko. Benshi babonaga ariyo mazina tubereye. Uyu munsi wa none turashima Imana ko ari y'ukuri. Yagiye ibana natwe muri urwo rugendo rutari rworoshye, rurimo ubupfubyi, ubukene, inzara, kubura icyo kwambara n'ibindi. Ubu Imana yagiye duhindurira ubuzima mu buryo bugaragara, ndetse yatanze n'umugisha w'ingo muri Holy Nation. Dusubije amaso inyuma, twibutse ibyo wadukoreye Mana we. Dusubije amaso yacu inyuma, twibutse imirimo y'intoki zawe Mana we, wagize neza. Dusubije amaso inyuma, tutagira inkweto zo kwambara. Dusubije amaso inyuma, tutagira imyenda yo kwambara. Emet Live Concert ni igiterane twabateguriye. Emet ni ijambo ry'igiheburayo, mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze El Emet uba uvuze ngo Dieu de vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Igiterane twahisemo kucyita Emet tugendeye ku ijambo riri muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mu yandi magambo, ubanyuze mu kayunguruzo kitwa ukuri, kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Aho ushobora kwibaza utese ukuri ni iki kandi kweza abantu gute? Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 13b yaho haravuga ngo Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Agakiza twagaheshejwe no kwezwa, utarezwa ntiyahabwa agakiza. Mu yandi magambo, kwezwa kuva ku mwuka wera no kwizera ukuri. Ese ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana, ni umubiri wa Kristo, ni umutima utera imbaraga. Kugira ngo umuntu abone ubugingo buhoraho, nuko yumva ijambo rya Kristo ari ryo kuri akanaryizera. Bishatse kuvuga ko kugira ngo ubutatu bwera butahe mu muntu, nuko abafite urufunguzo rwitwa ukuri. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés. C'est le sacrement des miséricordes pour une espérance vivante et par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ese ni gute ijambo ry'Imana ari ryo kuri ryeza umuntu? Aha birasobanutse neza. Umuntu wese uvuga ko yabyawe n'ijambo ni naryo rigomba kumweza. Bishatse kuvuga ko ikigize umuntu ni nacyo gikoreshwa kugira ngo asanwe. Nimwemerere ukuri kuganza imitima yanyu mu izina rya Yesu. Nitwa Liliane Kariza, Imana ibaha umugisha.